Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaikamu. Tukui Willakuikunata apamuspa. Amasua malulia magelia mataqllaqtanchipa awqankichkan wawqillaykuna pallaykuna kayna tariki chayay karamuchkanchik revista semanal Rimarininchik nisqan programalanchikwan kunan sábado suqta punchaw diciembre killa sábado suqta punchaw diciembre killapi tarikullachkanchik wawqillaykuna apani challaykuna Adaytanchikpa sutinpi Rima Kuykuylla qaqariyuqtawanchaykamullanchik kay tukupaynin punchawman nanqa sabatistakunaqa festejanaykichikmiki utaqa taytanchikman dedicakunaykichaw dominguerokunapañataqmi paqarin kaw bien wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa riki chaynaqa willakuymanña yaykullasunchik kay willakuytaq chayamun llaqtanchikmanta llakiypaq riki wawqillaykuna panichallaykuna kikinpa turuchallan a ver kayta upallachaykasunchik maschata ahora sí wawqillaykuna kikinpa turullan waqraruptin wañukullasqa kay panichallanchik kay pasakun Huancayo lawpi wawqillaykuna pallaykuna turun kasqa hatun puqusqaraqmi kasqapas turuchallan rikaw suqta chunka huk watayuq manaraq ni pensión 65 chayanraqchu panichallanchik suqta chunka wata hukchanllanraq kasqa chayraqsi ariki kay pasaq punchawkunallapi raymikusqapas punchawninta payta riki waqrarun turullan riki seguramente como cualquier toro riki mana riki waqrayta munaspachu sino umanta riki kachirqa hinaptin riki kamas chay waqra hapirurqa riki waqurllaykuna panchallaykuna ayllukuna riki chaypi claro ayllukuna kachkarqa paykuna riki centro de salud nisqanman apallanku pero mana paykuna atinkuchu ima rurayta nin riki wawqillaykuna pallaykuna kay pasakurun kay barrio Huayllacancha distrito Yanacancha Chupaca paymi riki Aide Nelly Aliaga Yauri kay sutiuqra kasqa panichanchikpas pay riki uywachallanwan vida pasakuq desde warmanmanta seguramente y kunan payayninpipas pero manaraq paya niswanraqchu 60 años jovenllaraqmi 65, 70 chaymantami riki ya adulto mayor entonces kay uywachallanman riki dedicakurqa kay panichanchik hatun puqusqaram kasqapas kay torun ña nisqaypinapas kay puqusqa kachkan kay waqraqnin toruchiki wak futun icha huk toruchu kampas chay riki waqrarullasqa mikuyta qarachkaptin rikaw ña riki policiakunapas taqwichakunña kay mama Aide Aliaga paysi riki mikuyta qarallachkasqa torunman hinaptin qunqayta riki ayna umanta batitiakuspachiki torukunaqa chayna umanta batitiakus a veces chuspichakunapas yanqapas yanqa piñachichkantaqmiki
okchoya pasaykuspan chay toro kallpakachaypina, o sea, chay corrida de toros, ¿no? Chaypina okchay kallpaykuspan waqraspan chuqarqa mana chiki. Unikuqariki panichanchik descuido manariki ayqichaykurqachu chay rato, o hinaptin chay waqran hapirullan riki wawqillaykuna pallaykuna. Incluso ninkurika, claro, nama kay demoranqa rika 10 minutos me demorar. Aparutigo pas manam ahí mismo chaypiwanmi negligencia médica en España nichkanku, tumpachkanku, doctor kunaman llaman apuro atendisqanmanta. Chaypis kanmanmi, kisay salvana kaptinqa salvarumankupas kara, utaq kisay doctorkuna riki ukururaypipis kakurqaku rikaw, y chaymanta lluqsi España riki atenderqaku. Hay centros saludkunapiqa riki manam doctorkunapas listuchu kachkan riki atendewananchikpaq rikaw, maytapas pasanku, o atendiypipas, pero emergenciamiki. Llaki riki kaway panichanchikta apirullan rikaw, principalmente ayllukunata. Chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay Puno lawman illasunchik. Punumanta kay willakuy chayamun, Punopis riki chunka musukuna, sipaskuna, chay haylakakuna nisunchik rikaw, wañukullanku chay karaoke nisqanpi. Chay karaoke nisqanman richkanku rikaw armakuna, sisqa sipaskuna, o chay parejachakuna richkanku rikaw. Chay pasakurusqa jueves punchawtaraq wawqillaykuna pallaykuna. Kay karaoke riki funcionasqa kay Girón Lima nisqanpi, distrito Huancané, Puno lawpi. Mana kay yakuchu Girón Limapichu, sino Punopi. Huancané nisqan llaqtapiraq. Chaypi riki chay ninarauray kawsqa nisqanchikpina kay tawa punchaw diciembre killapiraq kay juevestaraq. Hinaptin chaypi pusaq wañukullasqaku riki qhari masiykuna, iskayñataq panichanchikkuna. Paykunata riki ña aparunku ña morgueman ayllukuna, o sea, ayawasiman ayllukuna riqsikuspanku, apakuspanku pampakunankupaq rikaw, porque siempre ayawasiman rin riki. Chaypi riki paykuna kañasqa wañukullasqaku wawqillaykuna pallaykuna. Según taqwichakusqankuman hina niwanchik wawqichalay de que gas escapanman kasqa, gas, chay balón de gas. Y chay riki escapaspan chay tuqyarunmanchu karqa, imaynaya karqa, pero chay si rato challa fun nispan riki hayparullasqa yaqa llapachallan chay local wasita, chay discotecata nisunchik kay karaoke nisqanta. Yaqa discotequinan chay karaokepa rikaw, solo que tiyanayuq, tiyachaykus takipakunku chayna rikaw. Huk rato challa fum. Ñuku ñawi qhipchi tinalla chay gasqa rikaw, kataq peliculakunapi rikunkichik, peliculata qhawaspaqa qunqaychallata riki tuqyan rikaw. Kuytisiluraqmi nispan demoran rikaw. Chay tuqyaruspa llew chay localta riki naran wakiq riki chay cercanpi karqa, chay tuqyanan cercanpi chunkallachu karqapas chay karaokepi imayna. Entonces paykunata hapirullasqa, paykunas kanku incluso wakiqkunaqa estudiantes de una institución pedagógico. Incluso raymirqaku huk nimpa chay institutopi kaqpa santun kasqa. Huk watanta riki chaypi raymirqaku. Hakuchik karaokepi takikustin chaypi festejamos nispa pusanakurqaku. Y ninkutaq riki manan kay zonapi Huancané chaypis mana kanchu compañía de bomberos,
o chay siriki inakikin vicinokuna ina chaypi muyriqninpi kaqkuna ñariki baldicunawan extintorkunawan o sea imapas atisqankuwan amachallanmanku kasqariki chay nina rawrayta riki wawqillaykuna pallaykuna chaykamaqa ña ukunpi kaqtaqa riki rupayayparamurqaña riki chaypi chay wañukuy karun riki Josnipas nishusa Josni cosa, claro, aparte chay gas, balón de gas, chaypa chay nanchu escapar, gas nanchu escapar, no chay tagama wayran tagama, rato el pocos pan ni narabra de calor, que chay materia de investigación, pero ichaja chay wangriki hayparon, misakunata, sillakunata, otak chay plástico kunata. Y chay qariki rupaytaña hallakuykur qariki wawqillaykuna pallaykuna entonces chay tariki chay amacharqakuq kay balón de gas qariki tuqyaruspa chayllapi quedaron manaña mas amachanata nisqanñachu yaqa bombaynam tuqyarinki pum nispa pero kaypi nin riki amachasqakuraqsi esta chay vecinokunapa karqa baldinkuna chaykunata prestakamuspanku tukuyta ruraspankusa amacharullanmanku kasqa Marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari chayna yataq Federación Ecuatoriana de Ciclismo paykunas qijakunku kay Juegos Bolivarianosqa yanqa burlam mejor llapa ciclistanchik kutikamuchunku manam allintachu organizanku nispas kutirachinman kasqa kay Federación Ecuatoriana chay ciclistankuta chay bicicletapi correqninkuta hayka delegación hamurqa ciclistakuna kay namanta kay Juegos Bolivarianosmanta rimaspaqa ashllanpi rimachaykusunchik hayninpa semanata mana musyayllata ariykunku ni bombo ni platillo ama runa rimananpaq rikaw yaqa pakan hinallan pasaron kay Huamangapi manam ni medio de comunicación kunapipas maypi chay puklay karapas ñuqapas yachanichu tukurun kunan punchaw aviaykunku chay Juegos Bolivarianos nisqanta haynawata chay Juegos apakurqa manachu chaymi isusqa riki allin karqa riki allincharaqmi qawanapaq diferentes disciplinas pikunan kay Huamangapi tawa disciplina chaylla riki Limapi mas apakurun kay Huamangapi mana musyayllata ariykunku mana musyayllata kunan aviaykunku tukurun ña wawqillaykuna pallan Juegos Bolivarianos kay Ayacuchupi sutinqa Juegos Bolivarianos Ayacucho Limallapi ña riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu nintaq riki kay samanankupaqsi chay Limapi riki seguramente chay apakurqa mana localkunapas kasqa paykunapaq hinachu condiciones inaceptables nin imaninanta chay condiciones inaceptables o sea total pésimo riki imagínate chay samachinkupas chay puklla hamuqkunata wakiqa riki chay premio rayku hinataya aguantarusunchik imaynatapas nispas aguantarunku total pésima organización samanankupaqpas manas allinchu kanman kasqa chayta qiqakuchkanku y kunallan manaraq kay programa hallachkata justamente qhawachkarqani ñariki tukupayta riki ruraykunkuña aviaykunkuña wawqillaykuna pallaykuna disimulawlla sin bombo, sin platillo, sin imanismantaq kaypi total ay wawqillaykuna panichallaykuna a ver, vamos a ver hasta gobierno regional chaypi kachkarqa ni gobierno regional paginanpi pues manachos me transmitinkuchu chaytaqa a ver, vamos a ver si tienen una transmisión, ya ves, no hay nada
No hay nada que gobierno regional inaugura importante sistema riego, riego, May cancho que el gobierno regional pe Pucllay manta, más bien caron que anaricao que independencia chayao, allá, a ver. Algunas disciplinas, ahí está, día de interno voluntariado, no pasa nada. A ver, horario de pase vehicular para el 9 de diciembre, es 9 de diciembre prepara Chicanco. Concluyen duelos de box, 4 medallas para Perú. Estaba medalla de box, si con algo gané con Perú, igual que medalla con Natalia, apacón, clavo con América. A ver qué más tenemos aquí. 3 de diciembre, nada. Mana ni ancha publicación cancho que hay juez bolivariano. Manda aquí hay uno, a ver, Perú suma 15 medallas en taekwondo, juegos bolivarianos. Ahí está, un poco. Taekwondo, que hay Picachicanta, sigue sumando medallas de oro de taekwondo. Nada más poco imanizantajean mana capalla alta. 30 de noviembre, Juegos Bolivarianos, Lima, se desarrolla el Centro de Convenciones de Exposiciones de Canán. Chayperique Jalarer, Jaricao, algunas disciplinas. Después, aquí que hay, bueno, Conan ni Aris Hangopaps transmitincho. No sé, Ima Pichawach Carganepas, Hacha Municipalidad Provincial Huamangacho transmitich campas. Un ratito para mirar, pues tampoco. Nada, ni paiconapa. Bueno, Kajpaj, mana Kajpaj. Como cualquier actividad, Nishantin aparonco, sin promocionar, sin turismo, nada, más bien que 9 de diciembre ya tenía más promovichcanco. Bien, entonces ya dejé con chiña que hay juegos bolivarianos, tarico, legona, pancha legona, ya tocó ya ricao, ya abiancuña, ya clausura, ni ya chaita, arorancuña ricao. A ver, vamos a ver. Vamos a ver que si tenemos imágenes de la clausura de Juegos Bolivarianos. Tampoco. A ver. Esto me parece que es nada. Inauguración, sí, no. Bueno, transmitimos con el canal Pichcampas. Bueno, bien, ojilegona, paregona. Que kamayariki kai programa yanchik kai Juegos Bolivarianos manta. Había con chiracha. Marra cachcanrime. Razón chiricao. Transportista con a su ojilegona, paregona prepara cuchcan con movilización kai 15 y 17 de diciembre. Kai sasachaco y mana tocushan raico. Ari kai semana 8, 15, 16, 17. Chay punchao pa kimsa punchao pa 15 y 17 de diciembre. Iskay punchao chkan lunes taruangaco, martes tamana, miércoles taruangaco. Chay nichkan huelga de 48 horas por criminalidad. 48 horas taruachkango, pero pawachata man que sigis chatacho. Pawachata taruaita manachkango, pero mana chay movilización gaso sigachkancho. Lima mantam chay plaza San Martín mantarik haina puncho hariang manco casca chaypi runakunata chaypi monturayarqa runakunarik imamantapas parlaspanku chaykunata kunan kachkantaq Limapi movilización manariki chaypi yachakunchu pi may organizasqan pero ichaqa kachkanmi movilización a veces niswanpas yachaq tocoronña manaña más cañacho y mapas nispa. A ver si tenemos aquí
en vivo de lo que son las movilizaciones. Manam Javanapaj. Kunanga Kai Facebook Nishampim cambiaron, coricao. Nati Manay Aticuñacho. Ya estamos por otro lado ya. Transmisiones en vivo, Chaita Manaya Jawacuita Aticuñacho. Video con Atari que a ver si por aquí vemos en vivo. Nada, mana Atari con Chuchay. Ya pa. Na con Aricaucha movilización ruras janko. Bien, ojalá con una película más rimari, apuramos un chico más tarde que voy a con ata, ahora pues avanza cochcan. Hay Universidad Peruana Los Andes. Chay meriki tarikon kai Huancayo pericao o Junín, más es como Junín, pero Huancayo. UPLA, Universidad Peruana Los Andes. Paikunatas multaikorunko 7.56 UETs nishanwan. Chaysi llapan yupaykusqaqa tawachunka waranja pachanin. Imaynanpitaq multarunko kay universidad. Erika Oficina Regional Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de Propiedad Intelectual Indecopi paikonas multaikulan koriki Código de Protección y Defensa del Consumidor Nishanta Hawaii Cuspanco. Imagínate, chay, huarmas o aujiaikona paikon estudiante de esta universidad pairiki mana chaskin manchukas hachay link nishankonata. Imaya pasaro rapa ricao. Atin pai manriki mana juegos hakucho chay link nishanta. Y Chaynape rike kay warma perdieron chay clase taricao. Universidad rike mana juzgacho enlace de participación en curso de investigación científica. Y mana participa multayografta. Haykatata se chay warmata multan manco casca chay mana participación manta 3.78 UITs. Ya 15.000 soles chaynata ricao por no participar. Chaynayata manata riki califica y cuscacutacho chay warmata porque mana participas raico ricao. Y chaymanta otro 3.78 UITs. Chaynata hanin ricao. Según como universidad chay tarorachkan y seguramente chay warma matrícula corga chay curso pa en atenga matrícula kuskan mantaj kay página man kay dirección man o kay WhatsApp man o kay correo man jun quiere que chay matrícula kuskay que hora chay nataricao chay mandamos una equipa ricao chay link nishanta. Entonces, hay dirección de dirección de IP, sino es dirección de la página de transmisión, el link. Entonces, chaita mana manda saco chay manta, primero, universidad corrige y cucho, estudiante para favor ni. O seguramente que hay bonichkan ricao, que hay linta goichik, grabas kachkachkan seguramente hay curso, en las pachay manginarikiao, manahuakis konawan, ruarjankichik, chaynata ruray goichik, ningriko, ojilekona, palekona. Acá hay penichkan, acá hay estudiante José Luis Guadalupe, paipa favor nempia corregir goichik nispa. Ya patawan apachon chay curso de evaluación, curso de investigación científica nishanta. Chayanta chay como mana chay curso ta aparjacho calificación nin bajaron ricao 0 tachoraico 5. En aptenichkan kajalaya apachon en aspatach
ariki chay apaspa chay calificación ninta apasjan calificación ninta churaykuychik imam kaqta y chaywan ariki ama ariki chay notan minusyananpaq nispa rikaw porque notapaq karqa chay participación seguramente rikaw porque chaynata kaypi nichkan ariki deberá recalcular sus calificaciones correspondientes al semestre 24-1. Maya y mama universidad con fallan puede ser mana que un huchan universidad pacho sino a veces chay curso apaj paricao pero kay pequeña tumpay con universidad maya igual que con la con na chica sector o nicao sino encargado y principalmente el lingua con aricao ñari que kaypi ña multa ña kachka igual que con a pesar de que hay multa Niskan que chay kachon ya recalculación de calificaciones y chaynata ya kay indikopipa ordenaskan mahina chay curso takajya apachon nispa que ni karam. Allá está, chay siriki kasja justamente en su calificación de curso de cardiología y neumología. Chay curso pues justo apasjari que chay ana claro que hay curso cardiología neumología chay perik apasja chay ana tarikao chay charla tarikao ojile con ¿qué tal universidad? Entonces multaicolan coricao estudiante de carrera de medicina paikas jaricao vea ojile con apelekona chayna tariki chayna llataj kay huanca belikapi comisariapi llapa mana llapa niswancho sino chaypi kaj policiakuna balianakurusqaku awqriyaykuna palaykuna comisariapi iman pasan kay policianchikunata imana chay balianakurunkuq awqriyaykuna palaykuna comisaria ukupiqa chaganichkan un policía fallecido y colega detenido. Chay baleaq ninta detenerunku. Suboficial de comisaría de Surcubamba, país guaño con que bala peropten, pairike peleasja en la comisaría Ogopi en la policía Masingua. En chay ocupe mana okulao pichuriki. Chay Huánuco, paimi suboficial de segunda de Policía Nacional Perú, Luis Abimael Beltrán Díaz. Paita tareros jacoricao, o sea, deja que achaipi ricor jacoricao, chay baleanacoscan jipanta en la Policía Masingona, baleas jata, chay sirik ahí mismo. Apasjaco Centro de Salud nisqanman wawqillaykuna pallaykuna apachkaptinku wañukullasqa y chay baleaqninñataq suboficial de tercera Carlos Hugo Egoavil Shupingawa pay chay baleaqnin riku wawqillaykuna pallaykuna paytañataq se deteneron koricao infragante ricao Chayna claro, infragante porque chay ukupeja mana kay iskay policía kunalla chukarqaku sino kachkarqaku tariku akij policía kunapas chay comisaría pero no sé ay ka policía karqapas que wakijnin pasakorqapas huklauta y chay kamariki kay baleanaku karol jarikao pero siempre que iskay kimsen kachkanku rikao aunque wakij uklauta illarutinkupas chaypis tarinko rico awqillaykuna palaykuna balapa hapisqanta incluso chay guardia de prevención nisqam chay punkunpipas chaynta kasquillukunatapas pampapi chay policía masinkuna y chayñataq chay vecinunkuna rikaw chay comisariapa ladonpi wasiyuqkuna uyarinmanku kasqa peleasqankutaq uyarisqakus peleasqanku sutilla riki chaypi pelearqaku riki uyarikurqa
chaymantañataqsi bala riki bala pam 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 y chaypi balearurqa hinaspapas lluqsiramusqaraqsi hawaman hinaspansi hawapipas yanqa lukuyakuspam baleakusqaraq wawqillaykuna palaykuna chay vía pública nisqanpiña y chaysina policía masinkuna quitarunku rika apurawan asuykuspan quitarunku chayna lukuyakus baleakuchkaqta y chaypi riki deteniykullanku wawqillaykuna palaykuna kay mana allin policíata ¿qué tal? Lukuyarurachik chay policía riki chay ruwananpaqa riki chay pasakurun riki kay Surcubamba nisqanpi Fiscalía Provincial Surcubamba paykuna riki ña taquchakuchkankuña por homicidio y chay policíapa allantañataq riki ayawasiman apaykullanku apaykachinku hasta nanman riki ayllunkunaman apachinankaman riki ayllunkunaman maman kawsakunachu tayta maman imaynaya paykunaman riki mandanqaku maypi chaypi llaqtayuqlla kakullanpas ichaqa kay Huancayo ayawasimansi aparamunku chaypi riki chay balata qatipaykunqakuraq riki qipanmantachu ñawpaqninmantachu maylawmantataq riki chay bala yaykururqa chaymanta riki ruranqaku reconstrucción de los hechos y kay wañukuqpa ayllunkunañataq justiciata mañakuchkanku hinaspa nichkanku chay wañuchiq policíataya justiciaykullaychik ama pakanakuspa nispa riki wawqillaykuna palaykuna hinaspataq riki chiqapchakunata munachkanku claro imaynanpitaq chay pelearqaku imaynanpitaq hasta chay baleanakuykama apanakurqaku marrimari riki wawqillaykuna palaykuna marrimari chayta riki rimaykullanchik kay parte introductoria nisqanpi kaypas huk willakuy mamallay mama mamallay mama kay willakuypis chay karamun kunanlla riki así 14 minutitos nachkanchik kanchataraq hawachaykusunchik a ver kayman copiaykuspanchik kunachallan kay willakuy chayay karamun chayna wañukuymanta wawqillaykuna panchallaykuna según kaypi niwachkanchik kunan tardes kay distrito de Carmen Alto kay Huamanga suyupi tarirunku wasi ukupi Ever Uchuypuma Conde iskay chunka isqunnin watayuqta paytas tarirunku qasqunpi baleasqata chayñataq vecinukuna riki siempre vecinukuna riki primero yachanku riki chay pasakurusqanta yachaspanku tumpa llakiriyasqa kachkanku chaysi riki kay wasipi kaqkunapas ahí mismo hayasqaku riki personal del SAMU chay balata uyariruspa y paykuna chayarullanku chay jovinta apaytaq aparullanku riki chay runata manaña jovinñachu casi 30 años kay Hospital Regional Ayacucho nisqanman riki ichaqa manataq riki o sea fuerte karqa chay bala pasarusqa manaña riki atinkuñachu auxiliaykuyta kay tayta Everta astawanqa ayawasillamanña chayaykachillanku chaypiña riki kay área trauma shock nisqanpi riki hawaykuspanku manañam samantianñachu manañam yawarnin purinñachu takyarusqañam sunqunpas nispa mandaykullanku manaña ni maquinakunatapas churankuñachu manaña auxiliankuñachu riki wañukunñam nispallaña nikullanku riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptin mana yachakuchkanchu riki kunankama ima pasakurun chay wasipi imaynanpitaq chay
Hasjunpi balayoq takiaron. Kikinchum chay baleakoron, hukaqninchum balearon. Mana yachakunchu hukllaykuna baleakuna. Pero rikun ninguna kanmanchik que sichun hukaqnin balearon unaspaka riki sutillachik ayqin rikaw, ayqin rin riki lluqsin purin, no sé. Algo extraño que pasakusqan ningun wawqiykuna pallaykuna chayta nisqanku extrañas circunstancias. Chay balata uyarisqakusa, chay chiki chay kama riki chay cuarto mayaykuspa runata tarinku baleasqata hinaspa riki auxilianku rikaw, hospitalman apanku, pero manaña riki aguantarullarqañachu wawqiykuna pallaykuna. Kikillan baleakuruptinqa sutillachiki ladunpi kanman riki chay bala rikaw. Entonces seguramente tajwichakunqaku kay wañukuyta riku wawqillaykuna pallaykuna, porque imaynaman chay qunqaychallamantaqa runaqa baleasqaqa rikurirunqaqa. Kikin baleakuptinpas kanman riki chay bala riki makinpi rikaw. Sichum huk balearon hinaptinqa manaña chay balaq kanñachu, chay runaqa riki balanta chay armanta apakuykuspa chiki pasakun rikaw, chaymanña riki wischuq. Mari wawqi challaykuna, pani challaykuna, mas rimari. Justamente wakiq medio de comunicación pues publicamusqanku chay policía wañurachishqanmanta, kay nishqanku chay policiaman loquyarusqa hinaspam balearullasqa runa masillanta rikaw. Punchawnin kasqantas seguramente punchawnin karqa riki eraymirqa rikaw. Y chay punchawnin kasqanta riki seguramente upiarqaku, machasqa karqa, sinqa chaytaqa posiblemente ruarqaku. Kaypi nishqa porque puncha a pocas horas de celebrar su día nisparqa. Policía pues loquyaruspanku baleanakurullanku. Con eso seja rico wawqillaykuna pallaykuna kunan eso seja willakuykunamaña kay noticias internacionales nisqanmaña riki yaykullasunchik. Ari kayqunnin baleanakuyman kutiykullanchik porque Carmen Altopi chay llaki pasakusqanman hina rikaw. Bien, más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programallanchikpi. Bien wawqillaykuna pallaykuna kay willakuy chayamun riki yachqanchina kay Venezuela riki kachkan tumpa llakipi porque guerra hallaykuypaq hina kasqanrayku. Venezuela riki kay semanatapas ña riki kay tayta Donald Trump mandaykusqaña. Hinaspa niykusqa chay Madurota de una vez atacaychikña chay chay Venezuelata bombardeachikña nispas kamaykachisqa hinaptinsi ya atakasunchikña nispa justo ninakuchkaptinku imay pasaron hinaptin amaraq niykusqa Donald Trump. O sea, mandaykusqaña ordenaykusqaña chay ratu chayllata amaraq niykusqa. Manaraqpas chulla bala corrichkaptin. O chulla bala o chulla misil. Chaysi kay semanata pasakurun. Chaynata nichkanku willakuqkuna rikaw porque seguramente kay Trumpa
ladonpi kaqkuna riki chayta yachanku hinaspa riki niykurunku rikaw kay willakuyta uchaykachimunku kay willakuyta porque kay decisión karqaña riki ya ha habido orden niñaviki ha habido orden para atacar Venezuela pero manataq karunchu sosegaron chay ataque a Venezuela. Entonces, kaypi ñuchkanchik rikaw kay diferentes medios. Kaypi tayta Juan Orlando Hernández pay kay asuntokunata yachan ninaspa nichkan rikaw. Kay Trump atacayta munan Venezuelata qamkunaqa kankichik droga llaqtayman apamuqmi nispa y kachkantaq vecinun llaqtakuna huk llaqtakuna chiqaptapuni chay llaqtamanta drogata apaykuchkanku kay Estados Unidos y paykunataqa mana imatapas haykatapas ninchu nitaq lamar huchanman asuykunkuchu chay bukikuni naspa chay droga apaqllatapas mana ni hapinkuchu unikoqa Venezuela llama asuykunku kay Nicolás Maduro presidentinmanta qallaykuspam narco kanku chay cartel de los soles nispa chayqa chiqapuni wawqillaykuna palaykuna qamkunaq narcom kankichik nispallaya tumpachkan chay cuentollawan guerrata qallariyta munachkan Venezuelapi o taytan Nicolás Maduro tarik manchachiyta munachkanku Nicolás Maduro manchakuymanta ripuchakuy nispa riki nichkanku incluso rik haynin pasaq rimanata hayasqaku parlasqaku rikaw hinaptin riki ripukuy aylluntin ripukuy allin buenasallapi nispa ninman kasqa pero mana riki kay Nicolás Maduro ripukuyta munanchu rikaw. Entonces pero parte rikaw kay aliados de Donald Trump y chay tayta Nicolás Maduro enemigonkuna kusisqa kachkanku al fin Estados Unidos yanapawachkanchik kay Nicolás Maduro jorquyta nispa rikaw kusisqa María Corina Machado manta qallaykos wakiq politikukuna pero kaypiqa wañuyakanqa atakaptinqa quizá chay wiraquchakunapas wañunqaraqpas qapirichinqaraqpas rikaw porque manami chay balaqa akllanqachu qamqa Madurom kanki qamqa mana o qamqa Maduro parunanmi kanki inocentekunam chay guerrapiqa wañun yachasqañam chayqa rikaw wawqillaykuna palaykuna pero kaypi lo más importante chay cuentowan riki atakayta munachkan imanrayku petróleo-rayku ña chayqa yachasqaña aunque ninqaku manam chaynachu Estados Unidos pues petróleo tukuruchkanchaq nichkanchaq suqta wata pichqa wata hinallapaqnas kachkan petróleo ña riki imaynam pachata hapinki rikaw pachata mayllanki rikaw colchonta o frazadata enaspayki riki hapinki nachkaptik hapichkaptik riki chay yakuchan sotochkan chay primero champiqa riki yaku sotonqa maqtallatam hapichkaptikmi riki yakunqa riki minusyanqaña enaspaqa riki chakimunqaña rikaw anchaynatas hapinku rikaw chay huk sistemakunawanña manaña naturalmente ñachu hasta kay Canadá chayñataq kay Estados Unidos chay montikuna kachkan yunkakuna chaykunapis kan petróleo kay ajuan chapusqa chaykunatapas bolokitikuna rispansi mayllan ajutapas mayllan porque mana riki wakiq petroleokunaqa hucharayachkanchu sino chakisqa kachkan chakirun chapukurun y chay hawanpi ña wiñarun ña sachakunapas chay sachakunata limpiaruspas chay petroleotapas mayllankuraq mayllachkaptinku riki lluqsirun riki chay petróleo y chayta ñataq riki ña riki procesamuchkanku ruwamuchkanku rikaw chay gasolina
diésel, aceites o imakunata y sus derivados ni son chikao chaita. Hayka proceso kunata kanga y petróleo jorgonango patuku chaita ruachka tingo tukuchkan ñarikao manan suficiente ñachu Venezuela pinchanis cancha kimsa pacha kuwata pa aguanta grakachka incluso acá Arabia Saudí chaypipas manas riquen unaypaq ñachu paykunapapas minusyachkanñas chayta hawarqanchiña puntakunata rikaw chaymi chay principal clave pero kay Venezuelapi iman pasakusqankunata kay semanapa hawarunchik chay huk nichkanchik ñas Donald Trump riki ordenaykusqaña y orden qhipallanta riki amaraq niykunman kasqa mana chayqa kunan horas willakuchkaswan karqa ataquem hallakuykunña nispa mana chayllachu nichkankutaq riki kay Venezuelatas atakanqaku chay armas electrónicas nisqanwan ñas chaytapas preparachkankuña imapaqsi chay armas electrónicas chayta especialistakuna nin chay armas electrónicas nisqanwan siriki chay internet, radio, televisión chaykunata wañuykarachinqaku luzta apagaykunqaku principalmente kay fluido eléctrico nisqanta chayta apagaykunqaku hinaptin manaña luzningu kanqañachu hinaptin manaña ni radiopi uyarinqakuñachu manaña ni televisiónpi o internetpi uyarinqakuñachu iman pasakusqanta tinisqanku riki manañam ni kay donapa kay Maduropa soldadonkuna comunicanakuyta atinqakuñachu manaña comunicanakuspaqa manaña yachanqakuñachu imapas pasakusqanta hinatinmi kay Estados Unidos pa chay nankunataq riki waklawchapi karuchapi kanqaku mana chay armas electrónicas pa haypasqanpi y chaymanta riki ñam kaypi ñañam waktaña kayta atakay wakta atakay nispa riki atakamunqaku nispa chayna nisqanku manaraq kay Venezuelata atakachkaspas wañuykarachinqaku kay servicio de luz o fluido eléctrico y chaywanqa wañukunqa internet, sistema de comunicación, radio, televisión natinsi balakuna tuqyaqllataña uyarinqaku venezolanokunapas bala kaypi wakpi mana yachanqakuchu pi ganachkan pim avanzachkan pim wañuchkan nada nispa nichkanku chaynata especialistakuna nichkan chaypaqsi ña Donald Trump ña preparaykachinña kay semanata justamente chay qallaykunan karqa rikaw pero seguramente Nicolás Maduro suktaqchu riki upakachkan rikaw yachanña chay kasqanta seguramente ayta kunanqa riki kanñam riki radio ina puntamanta mana kunanllachu sino puntamantam kan riki radios a pilas rikaw radios con batería porque chay guerra electrónica nisqanqa riki wañuykarachinqa riki kay principalmente kay energía eléctrica nisqanta rikaw chay apagón kanqa rikaw pero kay militar kunapaqa riki kay gobiernopaqa kachkan seguramente huk por ejemplo baterías portátiles chaykuna kunanqa riki nishuña kakun y chaykuna riki funcionachkanqaraq rikaw chaywan comunicanakunankupaq yo creo que sí no sé imaynaya kanqapas porque chaynatama especialistakuna willakamuchkanku chaytañam prepararon kay Donald Trump soldadonkunawan hinaspam chay listo chayllaña kachkan kay Venezuelata atakanankupaq nispataq nichkanku chayñata rikaw ña kay semanata Estados Unidos ensayaykusqaña ña practicaykusqaña wawqillaykuna pallaykuna baleayta chaypi riki kay avionkuna pawakachasqaña avión del juicio final nin rikaw chaywansi Venezuelata atakasqaku manan Venezuelatachu sino que riki chay lamar huchallapi chiki chay practicarqaku wawqillaykuna pallaykuna kay Venezuela atakanankupaq entonces ña practicachkankuña wawqillaykuna pallaykuna seguramente kay avión riki atakaytaña kay semanata munarqa mana practicayllatachu pero chay suspendikachiptin riki mejor practicachaykusunchiktaqa chaynapiqa nispanku riki practicachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu nintaq riki Fuerzas Armadas huk aviontam pipa avión nin yakakunpas chaytas riki sayarachinku nispa
chay pasakoron kay sureste de Venezuela nisqan lawpi. Armada chay interpretaronku narcokunapa chukaraqa kay Estados Unidos pa soldadonkunachon chay avionchawan hamuspanku paracaídas kunata wichichimurqaku no sé o kacharimurqaku mana chay yachakunchu solamente niwachkanchik chay avionetatas hapirullankku nispa riki niwachkanchik chayñataq justamente kunan como rimachkanchik kay kunata ruwaspas kay Estados Unidos Venezuela yaykuyta munachkan nispa enatin Maduroñataq nichkan ñan fuerzas armadaykunapas listuchallaña kachkan pipas maypas hamuspa atacawaptinkuqa defendikunaykupaq nispa ñas listuchallaña suyanqa riku awqillaykuna pallaykuna chaynata niwachkanchik listuchallaña listoy challaña nispa. Entonces ahí está pues awqillaykuna pallaykuna kay willakuykuna riki chaynata chayamullachkan uklawkunamanta kay Venezuela lawmanta principalmente entonces cualquier momento kay guerra mismirironqa kay Venezuela pina kaynalla kaptinqa wawqillaykuna pallaykuna wimaninkichiktaq cha manachu qallarinqa kay guerra yanqallachon kay Donald Trump manchachikuchkan chaypis kanmantaqma kay Donald Trump riki yanqalla qharituchakuspan pero cualquier cosa puede pasar wawqillaykuna pallaykuna cualquier cosa puede pasar kaypiqa mana niswanchu chaqay riki hasta Nicolás Maduro pa chay soldadonkunapas listuchallaña kachkan riki defendinankupaq chayñata riki kaqaya Venezuelas kay punchawkunapi pichqa waranja suqta pachaknin soldadokunata huñuykurun riki kaqlla chay reclutamiento nisqanta entonces manarapas Estados Unidos atacamuchkaptin yapaykunraq pichqa waranja soldadotawan y paykuna chay Venezuelata defendinqaku nispa chaynata riki kay huk willakuyta hamuchkan chay María Corina pay riki wawqillaykuna pallaykuna nominasqa kachkan kay Premio Nobel de la Paz imamanta chay Premio Nobeltapas chaskinqa llaqtayta atakamuychik wañuchiychik nispataq nichkanqa chay pacificacionchun chay premio tachiki quyta munarqaku chay cuentowan riki masta kay Corinata caprichanankupak riki paz ninanqa riki mana balata hapispalla llaqta defendimi chaymi chay pacificación riki wawqillaykuna pallaykuna mana armata hapispalla riki pero en fin país riki kay chunka punchaw diciembre killata rinqa waka Europa lauta chaypi riki kay premiunta chaskimunanpaq imay pasakunqapas humunqakuchu chay premiota imaynaya allinmi chaqay premio kinimunqakuchu chataqchu Donald Trump quitarunqapas porque paymi atipakuchkan ñuqapa premiomi chayqa nispa chay premiunta chaskiytaraqchu munachkan y chay qipantaña atakanqa porque chaypas huk clavetaqma ña nirqaykichikña wawqillaykuna pallaykuna chaymi chay disimulachkan riki kaypiqa narcokunata atakachkanchikqa manam riki atakachkanchikqa llaqtatachu chay Nicolás Maduro riki narcom nispa chay cuentuchkan riki wawqillaykuna pani challaykuna chayñata riki chaynallataq kay Venezuelamanta tukupananchikpaq kay Nicolás Maduro riki parlaykun chay Erdogan nisqawan paymi riki kay presidente de Turquía paykuna riki paykunapa avionnin tiamurqa kay Venezuelaman Venezuela Turquía chayna riki pawarqa hinaptin riki chay Donald Trump manchachiptin suspendiykurqaku wichqaychik paqwaychataña chay
avión con pawananta nispamik obligay garamor genatemik le avión con wichkan Nicolás Maduro rabian manta ya wichkaita munankichik suspender ako garigao suspender munankichik munas kaykichik ya kachon nispan hasta wanta wichkaron garigao total cancelación de vuelos nispa chay siriki kay Erdogan kikin presidente nya interveni kamenas pa parlarin ko inas paniskan kahlaeri kich avión ninchikuna pawachon nispa. Entonces, que Turquía, presidente, que Erdogan, alientan que Rusia y Ucrania, guerra pepas, rima cacharin, ¿no? Chay favor nempe, hasta Turquía, ya están tapas prestar, ham, achka kotita, riki, chay asunto manta, parlanan copa, ¿no? Ya está, no Putin, Vladimir Putin, chay, ya está, chay, Ludomin Zelensky, paikonari que parla chongo, kai, piñoja, ya na pasa, parla, y tanis pampairi, achka kotita, nera. Entonces, con un país, que ni coron, que avión ninchikuna pawacho, que Turquía manta Venezuela manta Turquía, man nisparicao. Entonces, imaningaya kaiwan Estados Unidos, imaningaya kaiwan ricao, porque si chum kai avión ninkota kai Turquía pata, y matapas roaron ako tenga manchay ka chingaku ya o takriki akusan ako man manchay ka sino akusan ako chay baliak ning yakdata rikao si chum Estados Unidos chay avión ningota kay Turquía avión ningota mariki atakan que tenga atacachkan que nis pariki chay comunidad internacional nishan tariki kay Erdogan riki maña con Hayana Pacoita, que Estados Unidos tarike sanción nishan roanango parico aujilekona palekona. Paikona es que a la brevedad restablece cuchuncha ruta de Turkish Airlines, China so tenga Turkish Airlines, que Turquía pa avión en China que ya están pa 70 a pasjao, como puño ganchi pa capuar ganchi punta aeroperu China ricao. Turkish Airlines entre Caracas y Estambul, chay pawaigonon garigao, ruta Caracas-Estambul y Estambul-Caracas. Chay rutantas kajla kichay konga chay Turkish Airlines. Bien, waujilaykona palaykona chaynan chay guerrapas mismirita munachkan kay vicinunchik llaqtapi. Kaywan ariki kay Venezuela manta rimarinchik ojalá ariki kaynalla yanqa rimaylla kanman yanqa rimaylla nichkani porque chihaptaya chay pasakuchkan mana yanqachu sino que amaya chay ataki karonmanchu rikao porque kaypi mana munanchikchu chay guerra kay Latinoamérica nisqanpi qallarinanta manataqmi kay Estados Unidos ima quintuampas yanqa llaqtakuna atacananta munanchikchu. Ya cambiaita munaspa, cambiaykuchunqa tiene otros métodos, pero Estados Unidos cambiaita munaspaja tukuitama roran rikao hasta kay Perú picha congreso ta kamaykachin Castillo jorgoronku rikao. Huklawkunapipas chay mana chay Castillata jorgoraku sino Bolivia pipas jorgorakumi kay Taita Evo Morales taricao pero a veces que hay aricao que llaqtakuna como Estados Unidos chayñataq kay principalmente Reino Unido chaykuna huklaw llaqtakunamanta imantapas suwakuspalla apu llaqta kanku chay país desarrollado nispa sutinllakunku. Suacus Hayanguan España carga colonizador o potencia mundial, edad media nisqan pericao kaypi chay colonia kaptinchik ima qullqiwanta apu carga chay España Perú manta llapa kay continente América nisqanmanta ricao México manta qallayguspa chay llapa imapas apakusqankuwan, ¿no? Inglaterra lo mismo. Inglaterra primero invadieron Estados Unidos, taleo canto a canto desde Océano Atlántico hasta Pacífico. Ya pachay punta llaqtarunantapas wañuchispara, sepispara.
antes que España colonizaban chigra, pero aunque colonizado tenchik pas runa tokor. Mientras que Estados Unidos piña también chay apaches, cherokees, chay pieles rojas, chay tukuy chay raza kunata chinka chirga, koriko llegó mana paigona colonizar tamunargacho. Mejor dicho, colonizar jaco, pero sí mana rike kay chakruita monarjaco paigona puro chayari kamam chay kuna chakro koson chikcho nispari. Chay kamachiko y cargenati mana chakro korgaco churikao. Claro, Joquiskaya chakrochaco y carga mistizo con una carjaya. Cañogan chilao piñata, pero piñata puro mistizo rolanchi cricao. Puro chacona aschayañerik. Oclaunin caspaps, oclaunin caspapas. Entonces, chay Estados Unidos manta ya pa chay imantapas suacuspam que Inglaterra apu cargaricao chayna tuclao con aman pasrerga chayna suacor cargimangonatas por ejemplo Canadá colonia inglés claro inglesa con angamapas chayna ya Australia colonia inglesa hasta con angamapas sinayarga disimulado ya ricao colonizachkanko chaymanta ya imantapas jepicamuchkanko que Inglaterra vamos Inglaterra con potencia mundial ricao y chayta que Estados Unidos pues aplican ricao y naspan chay Segunda Guerra Mundial manta ricao la plata con amarero chay bases militares ta choraramo ya pa gobierno con ataleo sererachen en naspan que paikuna página kahtaga jatalingo mana paikuna página kahtañata mana y chay llaqta kuna mantañata ya pa mineral jore y mantapas jepicamonco chani chaninta y chaywan apu kakonko país desarrollado paikunañataq chay suakusqanku llaqtata sutinchanku qamkuna kankichu país subdesarrollado como kankichu subdesarrollado bueno jepikusaqku ya llapa imaykichiktapas gratis ama llaqtakuna pillunpay imapas kananpaq bueno propinachata dejasparika gobierno kuna suachakunanpaq chay corrupción nisqanpi aspanikuron llaqtakunata rika llaqtakuna a veces munachkanku rikiaw chaka ruwanankupaq carretera ruwanankupaq postakuna escuelakuna colegiokuna ruwanankupaq hinaptiq nikuron munachkanki qullqita bien qullqi kachkanchaqaya Banco Mundialpi chay Banco Mundial chaymanta qullqita prestakamuychik chay qullqiwan ya chayta ruwachik préstamo chay pandemia pero necesitaron que pandemia qullqita rik vacunaykipaq chay na biscarlina rika prestakaramon chaymanta qullqita y chaytañata rik manam qamchu paganki rik hamuq runakunañam paganqa nispa hamuq gobiernokunatañata hikutamuchka rika pagaway nispa no chay gobiernokunata yaykumuspan imata ruranku chay renegociación pagachay con nada chatinaspa rika pagachkayki mastay prestaykuay nispa prestakaramun chay prestakusqanwan kaqlla pagaykun eterno préstamo mana tokoriq wawqillaykuna pallaykuna chayta ruwamuchkanchik kay munay sapakuna rikao nasbaq sutinchawanchik país subdesarrollado país sonso runakuna upa runakuna mana desarrollakunchik paykuna ñuqanchik eso qariku desarrollado kanchik porque somos suas y suakuspanchik qullqisapa apu kakunchik nispa rikao bien wawqillaykuna pallaykuna chaykamalla karqa marininchik son 9:07 de la noche ripuchakullanchik paschakullanchik más rakachkarqa noticias internacional pero pajarinpaq churaykusunchik rikao más willakuykunata Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa